bây giờ vì thế họ làm này quay nó phải có một điều mà clip không vì thế chết rồi một trận mà nó là nếu như nhau thì sao mà cái cái được nó mà cái này là sao cái gì cơ nếu như là sao mà cơ nên là có một vài người mà lại thế thì nó tông nghe ví dụ cái vụ này mà hại mình làm á phải đó mà này cái lấy cái đằng hồ cho piên nè kiểu nè con đi to trên này nè toàn này bảo coi à lấy cái bao mẹ suy miêu từ lý bao sai rồi sư phụ yang mana sư phụ thì mana sư phụ không cháu đây mà phụ mày sư phụ mày bây giờ lý ông này trên đây cháu ngào này lý mà sao uống được mà sao lại bằng mà sao uống được đi cả bây giờ chạy đà sư phụ là mấy cái này là chinh à z shu xe bột hết xong để chạy đà lên đó bây giờ cho bác à sư phụ của chạy đấy trên đây cháu cháu này mấy ta để lựa con xa đấy cái này nào chắc sao luôn nhiều trai sao mà mấy ta sao của nó ăn được gì cả đấy nó lâu rồi sư phụ xa trên này đấy mẹ ví dụ giống này nè cha đó thì miếu người này khu của nó còn này này em chơi trên này là chồng cái thay mà đầu to sắp phim này rồi mà tỷ vũ cũng là ông ta vừa toa này vào đấy chắc là lấy chị về vào xa nó phơi lại ông mày xí chứ tôi nhai từ mà đi mấy sai xin này sao mà xin này kêu cái này được rồi lấy mắt đó mà họ buông liền bao xí mà sao mà buông lên bao xí mà sao mà này nó sang đó này lối lại biển ông ta quay cả lối lấy không thà đấy là màu nó chỉ bảo màu ấy màu nó là đấy luôn thà đi ô chi sao vậy xe nó xe đi tập xe nhà lên thì cái đó giờ lại là cái chân buri ấy nếu mà xí đấy phải là một tí không đó phải là nếu mà xí đấy này lấy được không chứ mà cái chân buri nhiều ấy xin mà anh nhiều ấy na ví dụ sư phụ sành đấy toàn này gì đấy sư phụ à chả mà nó hoa xe ta sao vậy bị oh my god sao lại cái này phải sao cái này đó ta sợ mày đi nhớ quá pilihan itu belum jalan mà bé gì đấy cho mà thì mà bé gì đấy cho mà cô ta cái gì mua ta rồi đấy cái bé gì vậy ta đi làm rồi ngó đi chị oh my god cái bài thôi xin này lấy cái này rồi chưa được rồi ada dah dapat balik balik nó lấy bay mà nhá là đấy ternyata cái này belum dipulai dah
那个这边有暖的， ဘယ်လောက်ကြိုက်လိုက်မလဲနော် 好吧。查理呀，哦，今天好来着嘞，喂，哪块也不毛病嘛，可以靠边。今天接手么的，今天也表嘛乖，这边接手也表嘛呗，嘛过没？我就乖了一点嘞，靠边没，伢子靠边。哪里得送嘛？哪里现在不找嘛？ အာ ဒီဆိုတော့စိတ်ပြောမယ်နေရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်လိုက်ဖို့မယ်တမီးတွေအောက်ဒီလားဒီနေ့တော့ပြောတော့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့ရေကိုးလိုက်တာကွာဒီမှာလာပေါ်တယ်ပေါ့ အကြိုက် ဟမ် ဒီနေ့နဲ့ရှိတ်မှတင်တယ် เว้ยคงจะโคโคอ๋อคอหมูมีป่ะมี นี่也是 โต๊ะ 狗蛋给豆 เกี๊ยวโต๊ะกินโต๊ะยำ 别堆空洞呀了里面 ไม่ค่อยออกเลยมีแว่นเดี๋ยวนี่ ဘိုင်းမောင်းစင်သားနော် 啊开啥有的开啥的那时候那啥嘞မသိခိုင်းစားလည်းမကျွမ်းအဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့တိုင်းပတ်နေခေတ်ကဟာပြည့်ပြတ်မှာဟာချစ်လိုက်ပါနော် တော်ရန် ต้มแซ่บกุดก่อนฮะต้มแซ่บกุดก่อนต้ม ပတ် แซ่ စံ บ ဝမ်းမှာထားနေ หมูใช่ป่ะเป็นไทยเป็นหมู ဒီမှာပြ หมูอยู่เว้ยอยู่เชียนแซ่เลยเป็นหมู အော်ဟိုမိထားပုံစံတင်တယ် อยู่เวลามา အရင်ပို့ဆက်များ ဟိုကပဲယူလိုက်လေဟိုကပဲဗါလဲ တောက်ရလား တုံရန် ต้มยำใช่ๆ အဲတုံရန် นั่นแหละกระดูกหมู တောက်ရလားတောက်ရရှိခုလို့ ပင်လေစာနဲ့ပဲညီလေးနော် ต้มยำกุ้งอ่ะมีป่ะที่เป็นหมูเนาะ အစုံမအဲ มันมาน้ำข้นหรือน้ำใสอยู่ล่ะ အကျဲလဲကြည့်ရညနေအဲ့ဒါတောက်ရလား မြန်လေးတော့လုပ်တယ်တောက်ပြရတာ တောက်ရမှာလဲ ပါရှိတယ် ဟမ် ဟမ် ကောင်းတော့ဘူးပါ ဒီဘိုင်းမှာဟာလဲကြည့်လိုက်ပါနော်ဟိုမှာလိုက်ဖို့လေဦးလေးစားကြတာမှာတော့မမဘူးလေကိုယ့်အောင်ဆွေးပြရမှာဟာလဲကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာဒါကတော့ဘီဘီတောက်မဲ့အေးဘူးပိုင်းအောင်လေးဖြစ်ရှင်ဒါကတော့ကိုတာကန်မိုက်တယ်နော်ဟောနေကြည့်နော်ဒါရေကမောက်ကလည်းပြီးသွားရှင်တယ် ice cream ကလည်းသူထိုင်းတည့်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်မုတ်ကြီးပေါ့ဒါကဘီဟာဘီကပိုင်းအောင်လေးရောမင်းလေးဆိုပိုင်းအောင်ဆန်တော့မိုက်တယ်မတော့ချစ်ပြရတယ်လှပအောင်သိတယ်နော် ဒီဘက်နဲ့လာထားပြီ မှာဟာလေးရောနည်းနည်းမြောက်သေးစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဟာအဲ့ဒီတွေရောစားခဲ့ပြီးဆိုတော့နည်းနည်းလည်းစားမှဆိုတော့နည်းနည်းလေးပေါ့ပါလေးပဲမှာလိုက်တယ်ဒီမှာကတော့တုံရမ်းဟင်းကိုစီးဖူးလေးနဲ့မှာထားတယ်တုံရမ်းဟင်းကိုစီးဖူးတယ်ဒီဒါကဒီစားဖို့ဒါကဒီကကျတော့ဒါပါလေဖက်ထိုင်းပစုံလေးပေါ့နော်အရင်ကောင်းတယ်ဘိုက်စာလုံးနဲ့နှီးထားအရင်ကောင်းပစုံလေးနဲ့ဒါလေးရဲ့ဒါတွေးကောင်းနဲ့ဒါပါဘာကြောက်ဆိုလားဘာမှမသိဘူးတွေးကောင်းထောင်း ကြာယူ တော့မမော်ရီဒါကိုပစုံအဲ့လိုစိတ်နဲ့ခနမ်းမဲနဲ့အရင်ကောင်းခနမ်းမဲလေးနဲ့နော်ဒါတော့ကိုတန်းကအမျိုးသားခင်းစားမယ်ဒါအဲ့လိုအစုံတုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဝတ်သားပေါ့ဝတ်သားအိုက်တန်လေးကတုတ်ပေါ့ဒါတော့အားရှိအောင်ပေါ့
ဝတ်သေးလေးရမ်းကောင်းအရမ်းကောင်းအဲ့တော့ဒါလေးရဆုံးပြီ။ညမြောက်ခဲစားမယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့တော့မစားဘူးမင်းနေစားမယ်နှစ်မျိုးလို့။ဒီနေ့တော့အေးအရမ်းကောင်းတာခုနနီးွားကြီး။ဒီမှာဒီလိုက်အစားတော့မစားကြတော့ဘူး။ အချင်းနေ ရန်ကောင်းတော်တော်ထက်တော့အញ្ញညရစားအဲ့ဒါကောင်းသွားတယ်ဟိုစိတ်ဖို့ဆိုရစားနိုင်တယ်သမင်းတော့မစားဘူးသမင်းမစားဘူးဆိုအဲ့ဒါသမင်းမစားဘူးကျန်တာကုန်စားတယ်ဟိုထိုက်ဖို့ရကြတော့ဟိုအစိမများဘူးနော်အဲ့ဒီအထောင်းတွေပါကြတော့အဆင်ပြေရဆိုတော့ဝတ်လျှော်ရင်အစားစားရင်းနဲ့လျှော့ပုံပုံခါ နောက်ဆက်လိုက်တော့ ပုံပုံနေခါ ဒီနေ့ဘလော့လေးကတော့အစားတော့သွားစားတဲ့ လော်လေးပေါ့နော် နော်အားလုံးနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ စား